Mwaramutse none tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 tuvuga iki? Tuvuge ko urugamba noneho FARDC na wazalendo barwimuriye mu bindi bice ku rwego rudasanzwe, bakabatangiye mu buryo bukomeye gushimuta bamwe mu basirikari n'abasivili, abantu bafite bahuriye na M23 cyangwa se abakeka ubugambanyi muri Rutshuru zahinduye isura ku buryo bwihariye. Uti gute? Amakuru kuri ubu ngubu atangazwa ndetse akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line, ari kuvuga muri Rutshuru havuzwe icyo twakita ubugambanyi bukomeye cyane nyuma y'imirwano itoroshye imaze iminsi ibera muri kara karere muri Rutshuru. Wazalendo ngo bongeye gukora igikorwa kiremereye nubwo batasemera, bakavuga ko ubwo cyaba cyagozwe na mwasikire ba 23 ishimutwa, irasana ndetse no kunyaga byabereye muri Rutshuru. Byagenze gute? Ndaje mbikubwire kamwe ku kandi ade byose tuzaza kwigarukaho. Hanyuma Generali Mutayomba wa wazalendo M23 iravuga ko yamwishe, nyamara wazalendo yirabihakana yivuye inyuma, akavuga ko Mutayomba ari mu ryege, ari muzima, nta kibazo na kimwe afite. Andi makuru agashimangiye cyane ko ahubwo Mutayomba yaba ari mu bitaro. Amakuru ya nyayo nayahe kuri Mutayomba ndayakuzaniye, uramenya uko byagenze, ibimuvugwa y'ivyo arizo, niba yicwe yiciwe, niba koko se ari muzima imeze gute ku buzima bwe, nimba ari mbi mu bitaro, ari kuvurirwa mu bihe bitaro. Ibyo byose urabimenya kamwe ku kandi, nta kimwe kiraza kugucika, upfa kuri kumwe natwe. Hanyuma usibye ivyo nanone muri Oktoba wa wazalendo byavuzwe ko nawe yarashwe agapfa. Ese koko Oktoba yapfuye? Tuvuga ngo LIP ya Omri Oktoba ukamugani w'abandi tuti aheza ni mwijuru. Byagendekeye gute Oktoba? Ni muzima, yapfuye koko? Byinshi ku buzima bwe byatunguye benshi, hakavugwa byinshi, turaza kubimenya. Icyakora reka nkubwire, mwisi abizaho, mwisi haba amakuru atandukanye rimwe na rimwe ku buryo ushobora kwisanga nawe ubwawe wacanganyikiwe bitewe n'ibyo wumvishe. Uti gute? Uraza kumenya ivyo arivyo bitewe n'ayo makuru. Aha mubona iyi video yafatiwe Nzibira centre, muri centre ya Nzibira ni muri Kivu Amajyepfo ho muri Walungu. Amakuru yemezaga ko wazalendo yagabye ibitero bikomeye cyane ituruka Matanda uturutse Yeshiza uzamuka kugana muri Nzibira centre. M23 nayo ku nshuro ya mbere abashyikiye baje kwemeza ko ibyo bitero bya wazalendo kuko byabaye, gusa centre ya Nzibira nabwo yigeze mu maboko ya M23. Iyi video mubona ni isonora inama yakoreshejwe na M23 indani muri Nzibira. Abaturage babwiye ko barakomeza kurindirwa umutekano, ngo nubwo bari kumva amasasu menshi avugira mu marembo yabo, ngo ntibatinye, nabwo wazalendo iraza kubinjirana. Wazalendo ku rundi ruhande nayo ngirimo gupanga mu buryo bukomeye cyane igitero simusiga kuri Nzibira. Nzira bagomba kuyifata. Abasirikare baturutse mu gice kigana Shabunda ba wazalendo baje gutanga umusada, ndakubwira icyo baje gukora ndetse nuko baje, byose bimenye muri aka kanya. Bitari ibyo gusa, ahubwo mu buryo bwatumwe benshi, bamwe bakabishima abandi bakabigaya, byumwe ku leta ya Kinshasa. Ini Goma cyangwa se Université ya Goma M23 yahaye umuyobozi mushya. Kinshasa birayibabaza, birayirya, biti iti gute twashyiraho université maze aba M23 bakaza bagashyiraho umuyobozi ku giti cyabo, nta muntu numwe abahabwa uburenganzira. Nyamara kuri 23 ngo guteza imbere iyi université nabyo biri mu zashyize imbere kugira ngo hatangwe uburezi bufite ireme kandi bwiza ku biga muri iyi université. Niyo mpamvu 23 igomba kuyireberera kugira ngo byose bigende neza. Ivyo nabyo ndabikugezaho uko zakabaye. Uyu mubona ku ruhande rw'iburyo yitwa Jalike Habyarimana, hanyuma ku ruhande rw'ibumoso numwe mu generali ba FARDC. Amakuru aremeza ko bahuriye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura, bakaganira ku bijyanye n'ubufatanye bw'impande ebyiri, ku bijyanye n'umupango bari gupanga, aho Jalike Habyarimana avuga mu mupango wo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Bujumbura na Kinshasa kari muri uwo mupango, uramenya byinshi kuri ayo makuru ari kuvugwa. Hanyuma usibye ibyo hamwe n'ibindi biri kuvugwa, takubwira byose ko byakabaye, nta kimwe dushize ku ruhande. Yenda umugwa kamanzi w'uruwande ngo ikaze mutene ku musozo muri aka kanya, ikaze kuri mwese. Nizo urugamba kuri tele rukomeje guhindura isura kamwe ku kandi mu biri kuba
buri wese uri kuzumva ari kumva yuko ibintu zakomeye ndetse nawe ugakiyumvira neza yuko isi iri kugana habi by'umwihariko kano karere muri rusange mu buryo bwatunguye benshi. Mu gice cya Rutshuru haravugwa icyitwa umurwano udasanzwe, abantu bane ngo bashimuswe kwa Gatandatu tariki 30 Gicurasi n'abantu bitwaje intwaro batamenyekanye ku muhanda wa Kiwanja-Kanyabayonga hagati ya Pariki y'igihugu ya Virunga hafi ya Busendo mu gace ka Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Buretse iyi Pariki y'igihugu ya Virunga ivugamo abazalendo ni muri Pariki y'igihugu ya Virunga bivuga yuko bajya bagaba ibitero bitandukanye kuri 23 ndetse rimwe na rimwe bakagerageza kwigarurira ibice byinshi. Mwabyumvishe muri Nyamirima, mwabyumvishe mu duce dutandukanye kugeza yewe na Kibati abarwanyi ba wazalendo bahangana na M23 abo M23 yita wazalendo na FDLR. Kuri ubu rero nubundi agace kabarimo irishimutwa ryabaye nyuma y'iminsi ibiri habereye imirwano y'itoroshye hagati ya M23 na wazalendo. Imirwano yaje kurangira M23 ibaye nk'iyagazeho maze wazalendo igasubizwa inyuma muri Pariki y'igihugu ya Virunga itagize ikigeraho. Nubwo ariko byagenze gutyo cyangwa se nubwo muri Pariki y'igihugu ya Virunga habereyemo ishimutwa, nta ruhande na rumwe rwigeze rwemeza iki cyangwa se kiriya, ahubwo ubu bwoba ni bwose konyura muri Pariki y'igihugu ya Virunga bibaza ngo niki kijya mbere. Mubaguye muri iki gikorwa harimo Padiri Gédéon Kasereka Bahati, umupadiri gatolika ukora muri paruwasi ya Mutagatifu Yozefu ibobandana muri diocese ya Goma, yashimuswe ubwo yaravuye ikanyabayonga aho yakoreye ubukwe. Yari kandi kumwe n'umushoferi we n'umugabo n'umugore bakiri bato nabo bashimutanwa n'uwo mupadiri. Urumvikana ko n'umupadiri cyangwa se abantu baturuka muri Goma agenzurwa na 23. Makuru akemeza ko kugeza ubu diocese ya Goma nta tangazo irashyira hanze ku byerekeye ishimutwa ry'uyu mupadiri. Umuntu wa hafi y'imiryango y'abashimuswe cyangwa se abishwe avuga ko abashimuse basabaga inshungu kugira ngo abo bafashe barekurwe. Bagomba gutanga ingwate kugira ngo bashimuswe barekure bakiri bazima basubire mu ngo zabo, ariko mu gihe nta nshungu baba batanze ntabatazongera gupfa kubabona. Kuva mu z'umwaka ushize umuhanda wa Kiwanja-Kanyabayonga wakunze kugaragaramo ibitero by'abantu bitwaje intwaro, hamaze kugaragara ibikorwa by'ubwinshi by'ubusabuzi, ubushimusi n'ibitero ku bagenzi banyura muri iyo nzira, ari nabyo biteye inkeke ku buryo bukomeye kwibaza mbese ubwo amaherezo umutekano ako gace bazabubona binyuze muri iyo nzira. Ku 23 Werurwe ku muhanda wa Kiwanja-Goma, indi nzira y'ingenzi yambukiranya Pariki y'igihugu ya Virunga, imodoka itwara abantu yatezwe igico n'abantu bitwaje intwaro hagati ya Virunga na Bugomba. Ku duce twombi bivuga ko badutegeyemo imodoka bikarangira izo modoka ziguye mu ambush cyangwa se muri icyo gico cyangwa se muri icyo gitero bazitezeho, maze abazirimo bakaba ashimuta. Ibyaje kongera kuvugwa yuko cyaba ari igikorwa cy'icyapanze kugira ngo bigarurire umutungo w'abari bari muri izo modoka. Abagenzi batinabi barashe kandi kugira ngo bahagarike imodoka mbere yo kwiba abagenzi ibintu byabo. Umushoferi yakomeretse bikomeye kubera imbunda ajyanwa ku bitaro bikuru bya Rutshuru. Undi muntu wahotewe yashimuswe by'agateganyo hanyuma aza kurekurwa. Ibi byose iyo byumvishwe rero na benshi bakoresha umuhanda ubwabura bataha bakibaza bati none ninde uzatanga amahoro muri kara gace. M23 nayo nubwo ivuga yuko mico igenzura amahoro ari yose, iyi nzira basa naho batagezamo ubugenzuzi, wazalendo akaba ari ikoreramo mu buryo bwanyabwo mu buryo bwuzuye. Binashoboka cyane ko aribo baba bakora ikorwa by'ushimusi. Wakibaza uti none kamakuru yemeza yuko hari igikorwa gikomeye cyane kiri gukorwa na Tshisekedi Chilombo mu gutanga renfort cyangwa se mu gutanga umusada ku basirikari ba wazalendo. Kuki none muri ibi bice, kuki muri izi nzira za Rutshuru ho cyangwa se muri cya cyerekezo cya Virunga, kuki abazalendo bakora ikorwa by'ubushimusi nimba ari bo kandi bagenerwa umusada? Amakuru akemeza yuko abantu bazalendo bari ahantu hagoye cyane ku buryo FARDC kuva kwagera bitoroha. Miragezaga indege zitwikiriye uburinzi bwa Pariki y'igihugu ya Virunga bakazina renfort abazalendo. Gusa kuri ubu nta ndege igipfa kuza nyuma ya ndege ivuga ko yakoreye impanuka muri iyi parike, nubwo amakuru yemeza yuko bizaba byarigizwe muri ngo na M23 ni indege yari turutse muri Walikari muravyibuka iza mukerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha
bivuga yuko iyi ndege ubwo yakoraga impanuka benshi bahise batekereza cyane ko byafitanye isano na M23 yarangije kumenya neza ko indege za gisivili zikoreshwa mu kuzanira abasirikari ba FARDC na wazalendo bo muri karere ibikoresho ndetse n'imisada kwifasha ku mirongo y'imbere ku rugamba byatumye M23 ipanura kavuga itazongera kwemera ko bisa nk'ibyo byongera gutambuka bigaca muri iyo nzira. Ibi reka tubiveho ahubwo amakuru amaze amasagira kuri 16 ari kuvugwa cyane na y'urupfu rwa General Mutayomba wa wazalendo. M23 bivuga ko yamwivuganye ku rugamba ariko wazalendo bihakana. Reka duhere ku nkuru yatangajwe na Manzi Wilinga Lambe, uyu ni vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Akaba yaratangaje amakuru akomeye cyane ku rupfu rwa General Mutayomba. Muzi yabanje gutangaza yagize ati, ndavuga Manzi Wilinga Lambe, isi na hanu heza kurushaho uyadahari. Ari kuvuga Mutayomba ati wisi iratekanye, isi imeze neza mu gihe bwana Mutayomba atakirimo. Akomeza ndavuga Manzi Wilinga Lambe agira ati, uyu wiyise General Mutayomba ntiyari umusirikare w'umwuga, yavuye mu birombe by'amabuye y'agaciro ajya kwita generali, maze aba umuyobozi wa FDLR Tshisekedi yahuye nawe ubwe. Umugore we akaba yarazanywe avuye kwihisha ibujumbura ajyanwe Kinshasa. Nubwo yababajwe cyane yagororewe kandi aranarindwa. Akomeza agira ati, ndavuga Wilinga Lambe Plato ati umugore wa Mutayomba no gusenya, yisha abaturage, asahura imiryango, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, anahindura amazu n'imidugudu yose ivu. Ubaha imidugudu yo muri Kinigi yatwitswe n'abayobowe nawe, imiryango isigara ihunga kandi yarashegeshwe. Ati uyu munsi ubwo Tshisekedi yari mu nzira ajya kwitabira umupira w'amaguru mu gihe ibibazo bikomeye bikomeje kwibasira igihugu, herezo rya Mutayomba ni ikindi kibutsa ingaruka abantu benshi bemera gukoreshwa nk'ibikoresho bya politiki bahura nazo. Muri make bivuga ngo Mutayomba asoromye icyo yabivuze, asaro icyo yabivuze kwemera gukorera Tshisekedi Chilombo mu ntambara idafite ngo 12 bikarangira ayiburiyemo ubuzima n'ivyo yarwaniraga ngashimije Tshisekedi Chilombo akaba atabigezeho, ahubwo akaba hasize ubuzima mu buryo bukomeye. Ivyo Wilinga Lambe avuga yuko ari igisibo gikomeye cyane Mutayomba ajyanye cyangwa se Mutayomba apfanye kuba urugamba yihaye atarusoje. Ati hari umugani w'ikinyarwanda ugira uti, wisunga imbwa ugakubitana nayo. Iyo ushyigikiye imbwa ushobora kuyikubita cyangwa ushobora gukubita nayo ubwa mugakubitana. Bisobanuro byoroshye ngo abifatanye n'abantu babi cyangwa se abashyigikiye ikintu kibi akenshi bahurira cyangwa se basangira iherezo. Nawe washyigikiye, nimba ushyigikiye umuntu mubi ibizamubaho ngo biba bizakubaho. Ngo Mutayomba ashyigikiye ubutegetsi bubi none yikuriye ikibi, rero ubuzima bwarabutakaje, yibwiraga ari kurwanya Tshisekedi Chilombo. Ati muri kino gihe akarere gafite ibibazo bikomeye by'ubuzima rusange kandi isi yose ikaba irimo gushaka ibisubizo byo gukumira icyorezo cya Ebola. Ubuyobozi bubishinzwe bukwiriye kwibanda kuri ubuzima no gukemura ibibazo byihutirwa, ahubwo ibyihutirwa bisa nkaho bitajyanye n'ukuri abaturage basanzwe bahura nako. Ati ubuyobozi bwa Tshisekedi Chilombo ntabwo bwitaye ku byangombwa. Ingaruka z'ubuyobozi nizo zidashobora gutandukanya ibikorwa byihutirwa by'igihugu n'ibikorwa bisanzwe. Mu gihe abaturage bahura n'umutekano muke, indwara no kutizerwa, kwitabwaho kwerekezwa ahandi. Imiterere nyayo y'ubuyobozi igaragazwa n'ivyo umuyobozi ahitamo gukora mu gihe abaturage be bamukeneye cyane. Muri make Manzi Wili asabye Tshisekedi Chilombo ko nta butegetsi bwe mu gihe ibintu bimeze nabi. Ati reka rero gushukwa n'umuntu ukurikira umuyaga nk'ikinyugunyugu, ntacyo afite ku giti cye, reka no kugira icyo agukorera. Manzi Wili avuga yuko kuri ubu ngubu Tshisekedi Chilombo ntacyo amariye rubanda, ariko kandi nanone nta n'uwakuriye kumukurikira ngo yibwire ko ari ikintu ari buze kubona muri ibyo ubufatanye hagati ye na Tshisekedi Chilombo. Ibigaragaza neza nuko ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo nta kintu buriho usibye gukomeza ngo gukora ibikorwa bidanyuze mu mucyo, ibikorwa bibi cyane byibasira rubanda. Kuri Manzi Wilinga Lambe nuko Mutayomba, General Mutayomba wa wazalendo yamanitse inkweto, yapfuye, yishwe n'igitero gikomeye cyane ku butaka bwa
Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ibihabanye n'ibyo Manzi Willy yatangaje, Daniel Micombere Batubenga ukunze kuvuga amakuru yegamiye ku ruhande rwa Wazalendo, we avuga ko ibyo ngibyo ari ikinyoma na propagande Z23 bari gukwirakwiza bahamya ko General Mutayomba yapfuye, ngo nyamara ni mugege. Umva uko yavuze: mwitondera aya makuru avuga ko General Mutayomba wo mu itsinda rya Wazalendo yishwe. Niko Batubenga yavuze. Kuri we ngo ina makuru y'ikinyoma, bwana General Mutayomba ngo ntiyishwe, na makuru ari gukwirakwizwa ariko atari ukuri. Ati nkuko amakuru aturuka hafi y'umuntu umwegereye n'andi makuru y'ubuvuzi nkuko bivuga, uyu mujenerali cyakora ngo yarakomeretse gato mu mirwano yabereye i Masisi, ariko barimo aramera neza. Nkuko bigarukaho rero na bamwe mu bakongomani bose bemeza yuko bwana General Mutayomba ubuzima bwe koko bwasaga nkaho bwibasiriwe na M23 ubwo yagabwaga igitero cya drone kamikaze, ariko drone kamikaze ntiyamuhitana, ahubwo iramukomeretsa bamujyana kwitabwaho kwa muganga, ngo bari kumera neza cyane, ngo nizo bashobora kuba barese urupfu, ariko ngo ahari ni muzima, ahubwo ategerejwe kuzagaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba amaze gukira ibikomere. Ibi ngibi ntabwo ari gitangaza kuri Taliki umuntu yakomerekera, uko abasirikare benshi burya uzareba barwaye intambara nyinshi, bafite ibikomere bitandukanye batewe n'amasasu bagiye baraswaho, cyangwa se rimwe na rimwe za fragment zitewe n'ibisasu byaturitse. Niba Mutayomba ari muri koma cyangwa se nimba aremze, ntabwo yigeze bitangaza uyu munyamakuru, ariko kandi nanone iby'urupfu rwe byo barabishyira hirya y'inyo bakabyamagana, bakavuga ko ari ikinyoma, nta kuri ko birimo, ko Mutayomba agihari akiri muzima nubwo yagize igikomere. Ibyo reka bishimangira cyane cyane uburyo M23 mu buryo bwinshi yifuza cyane cyane ko abasirikare benshi ba Wazalendo barimo n'Umutayomba bagiye bajujubza bikomeye cyane ibice 23 kuri rapmo bajya bamanika inkweto bakava mu nzira. M23 gasigara yigenzura agace kose ntaho gutinya, isigaranye muri make ifite ubushobozi bwo kucunga umutekano mu nguni nyinshi muri ako gace mu buryo budasanzwe. Hanyuma amakuru yandi atangazwa nayo kuri Yakutumba, bivuga yuko ngo yaba yishwe nawe n'uruva gusenya n'ibitso bikomeye cyane. Amakuru atangazwa iki? William Yakutumba ngo yakomerekejwe n'ibisasu bya drone mu misozi miremire ya Uvira. Amakuru akavuga ko yahise yigimirwa i Bujumbura byihutirwa kugira ngo ahabwe ubuvuzi. Save Wembi niko yatangaje. Buretse gato, muri aya makuru atangajwe n'abanyamakuru bakomeye cyane bagamiye ku ruhande rwa M23 cyangwa se wenda babagamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo, mbere yawo amakuru yemezaga yuko Omri Yakutumba yapfuye. Na makuru bwayo yatangajwe n'abasirikari ba M23 bamwe, uritangazwa n'abakurikirana M23 kuri rezo sociaux, bashyiraho amafoto babwira Omri Yakutumba bati aheza ni mu ijuru, bati ibyawe wakoze birarangiye, icyo utakoze ntuzigera ugishobora, ntuzigera ukigeraho, ibyo birarangiye bishyizweho akadomo. Ubwo Yakutumba bahamye neza ko yapfuye. Nyuma gatoya byaje kuzamo urujijo, bati se nimba yapfuye kuki nta mihango kumushyingura iteganyije, kuki umurambo utagaragara, yiciwe n'ibindi byinshi. Gusa uyu munyamakuru Steve Wembe kunze kuvuga inkuru yagenzuye neza, nawe ahamya ko Yakutumba koko yagabweho igitero akaraswa ndetse ngagakomereka, ariko ntapfe, ngobwa gahita yimurirwa i Bujumbura guhabwa ubuvuzi, bamuvura ikomere by'amasasu yatewe na amasasu atutse kuri 23 aho yari ari ku mirongo y'imbere ku rugamba ari kumwe n'itsinda ry'abasirikari biba Wazalendo. Usibye bwana Steve Wembe n'abandi benshi baje bashimangiye cyane cyane ko Yakutumba atigeze apfa, ariho ari muzima gusa ari kwitabwaho n'abaganga. Amakuru y'urupfu rwa Yakutumba yakwirakwiye cyane, binajyanye ko Yakutumba amaze iminsi agaragarije abanyamurenge bo muri Uvira yuko bagomba kubana neza na Wazalendo, kandi ko byange bikunde Wazalendo itazigera ihohotera abasivili, ngicyo ikora cyane ari ukubazanira amahoro n'umutekano no gutuma igihugu cya Kongo kibohorwa kikavana mu maboko ya M23. Kibyo kuvuga yuko harimo ironda bwoko n'ibindi byose ari kinyoma. Kuri Yakutumba yanasabye Wazalendo kuzita cyane cyane kurenganza bwa muntu, yaba umufurero, yaba umubembe, yaba umunyamurenge, yaba umututsi, muri make nta vangura rigomba kubaho, bose bagomba kwakirwa kimwe, ku buryo ngo ibyo birego bihinduka ikinyoma. Abandi bagize bati
bitandukanye n'ibihuha bivugwa uwita General William Amuri Yakutumba aracyariho cyane. Navuganye nawe kuri iki cyumweru tariki 31 Gicurasi 2026 ubwo yarari ku rugamba. Aya makuru yatangajwe n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ko mu Wazalendo nkuko amakuru bigaragaje, we yavuze yuko yavuganye na Yakutumba kandi Yakutumba ngo ni muzima ngo ari kuri front line. Uzumvishe n'ibyo yatangajwe na Steve Wembi n'ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo kugeza amagingo yangaya uburyo bamwe bemeza ibyo Steve Wembi avuga yuko Amuri Yakutumba yahamijwe akaba ari kuvurwa, abandi bakemera amakuru nk'ayangaya ndetse ku bwinshi cyane kwanda shyikiye Kinshasa. Amuri Yakutumba nta kibazo yigeze agira, akiri kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku isa n'isa yakigaragaza ahubwo arimo gutsembatsemba cyangwa se kurimbagura inyubako nyinshi, position nyinshi za gisirikare za 23. Ibyo avuga yuko n'ubundi ikasanzwe iyo bibaye gutyo urugamba rukakotsorana ku rwego rukomeye. Yakutumba nawe n'umwe mu generale ngo bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu Kinshasa imufata nk'umuntu w'ingenzi cyane muri Wazalendo, ukashobora guhuza imitwe ya Wazalendo igera kuri 3 yose icyari kimwe ikajya muri operation yako kanya yogaba igitero kuri ahari umwanzi cyangwa se kuri 23. Tuve kuri uwo mugabo hanyuma twigire inzibira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni inzira yo muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuvugwamo byinshi. Nzibira agace kari strategique cyane ujya muri Walungu ndetse n'inzira kuzamurika kugeza ndani muri Bukavu. Aka gace ka Nzibira kamaze iminsi kavuga yuko Wazalendo iri kukagira amajanja. Nimo ko Wazalendo eturutse mu bice bitandukanye nya Abantu yeseiza maze bazamura abasirikare benshi berekeza mu cyerekezo cya ruguru ngo bagende bakore igikorwa gihambaye cyo guhangana na 23 muri Nzibira. Amakuru atangajwe yemeza yuko mu bice by'uburengerazuba n'amajyepfo bya Nzibira koko abaye igitero gikomeye kandi ke 23 guhangana n'icyo gitero bitayoroheye. Gusa 23 gamye neza cyane ko arabuzageze bashaka kwinjira indani rwagati Wazalendo bisanga mu gihombo gikomeye kuko 23 iri biteguye kera ifite abasirikare benshi mu nguni nyinshi uri utamenya bakurasiye ahariho ngwe wabirukansa basa n'abazengurutse ku buryo bwose. Aka gace ka Nzibira kafashwe na 23 mu bishize ndetse gafite n'ikibuga cy'indege. Aka gace ugafite ukagenza ufite imbaraga urugurwa n'Urwanda rwa ruguru bisa nkaho bizatanga umusaruro ku nsinzi y'uwateye. Makuru yakemeza iki? Iyi video yafashwe mu nama yabereye Nzibira aho byemejwe ko 23 igenzura Nzibira. N'umujyi wa Nzibira uhereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo ngo uracyagenzurwa n'ingabo z'imiramatwara za Kongo RC bitandukanye n'ibihuha byakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko uyu mutwe uzabugenzu aka gace kagenzurwa na Wazalendo FARDC. Praisien Tumisife kimwe mu bagize AFC 23 yemeje neza yuko ubu ngubu bafite ubugenzuzi bwuzuye muri Nzibira kandi bagaragaza neza cyane ko usigena Nzibira n'utundi duce tuhegereye Wazalendo kuza kutwigarurira ngo itugenzure 100% bitari byaka kanya gishobora gufata amasaha cyangwa se iminsi myinshi cyangwa se bikaba bitanazashoboka. Gusa ariko ntiwakirengagiza ko Wazalendo igutuka muri ranzira ifite imbaraga ziremereye. Iyo Wazalendo ifite uburyo bukomeye cyane bwo kurwana mu mbaraga z'umurengera bakaba batsindiye intambara batsinda urwo rugamba. Kandi bikongera gushimagirwa cyane cyane n'abasirikare benshi ba Wazalendo bagiye bivuga yuko bari gutsinda runo rugamba karimo kuvana mu Nzibira bazakoresha byose akavana mu gace ka Budodo ana kuvana mu gace ka Budodo bagita babunka hakurya muri gice cya Warungu cy'Amajyaruguru y'Iburasirazuba no akagaba ibitsero bakomeza basa n'abari gufungura inzigana muri Ruhinja ariko amaze kuvanamo Tubimbi kuryo bagomba gukomeza kugenda mpaka 23 bayambuye agace k'ingenzi cyane kanzibira. Ababitse AFC 23 batanze inkoni y'ubushumba, inkoni yo kuragira abanyeshuri muri Université de Goma. Ni Université ya Goma aho AFC 23 yashyizeho lecture mushya cyangwa se umuyobozi w'iki kigo mushyashya w'université. Bikaba bishimangira cyane cyane uburyo 23 komeje kubaka administrative cyangwa se imitegekere ikomeye cyane muri kano karere k'Uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo bagenzure buri kintu cyose. Gushyiraho umuyobozi w'ikigo nk'iki ngiki cya Goma kigwaho n'abanyamahanga ndetse n'abanyeshuri benshi ngo byongera nanone kandi kuzatuna icyo wakumva ari imyumvire mishya bijyanye nuko abantu bumva abarwanyi ba M23
bari kubapfa kubita inyeshyamba, babita igisirikare cyubatse neza kandi kigezweho kandi kireberera inyungu z'abasivile, apana mu buryo bwa giterabwoba, ahubwo mu buryo buzanira abaturage neza batigeze banahabwa ngo na leta yabo, ku buryo hari ubwo M23 yazagira kwidekarara nk'igihugu ikagenzwa agace yafashe neza kagaha amahoro, umutekano n'ibindi. Benshi bavuga yuko M23 kuri ubu ari kiri kwigaragaza nifashe iya mbere gashyiraho umuyobozi wa Université Goma, bishimangira cyane kubwo uburezi bwose bwo muri ako karere bisho gutangira kugenzurwa na M23, atari aburezi gusa ahubwo n'ibindi bintu byose M23 kayifite uruhare kandi bigomba kuba mu rwego gukemura ibibazo byihutirwa by'abakozi b'amashuri makuru, bakongera ireme n'imyigishirize, guteza imbere ubushakashatsi bwa siyanse no kunoza imiyoborere ya kaminuza kugira ngo abanyeshuri bahabwe icyo bifuza. Lorenz Kanyuka wanditse amagambo yakomeje agira ati AFC 20 yakomeje kuri yo gatatu tariki 29 Gicurasi 2026 ishyira umuyobozi mushya wa kaminuza ya Goma Professeur Jean Baptiste Kakoma Zembezede ndetse n'abagize komite ishinzwe imicungire y'iyi kaminuza nabo bashyizweho na M23 cyo kwakita nk'inama njyanama. Iki cyemezo ni kimwe mu bigize ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigena amashuri makuru, kaminuza n'ubushakashatsi bwa siyanse bigeze mu cyo bigenzurwa na M23 kugira ngo barebe ko bigenda neza, bigeze ku mwanya mwiza ku buryo bwatanga icyizere yuko uburezi mu bice bya M23 buzaba bwihagazeho. Bagamije kongera imikorere myiza y'ubuyobozi bw'inzego ndetse no kunoza ihame rya serivisi z'uburezi mu turere babohoye, bagomba gutanga uburezi bwa nyabwo bufite ireme. Niyo mpamvu M23 iba yabyizinzemo hasi hejuru ngo ihangane n'umuntu wari we wese ushobora kubangamira iki kintu M23 yifuza kugeraho, ari cyo ituze rya rubanda, ariko rubanda rushirimutse, rubanda rufite ubumenyi, rubanda rufite ibiceri, muri make igihugu cyose kikaba kimerewe neza. Gusa benshi bakavuga yuko M23 ingi bivuga atari byo, kuko bamwe bakemera yuko M23 atari umutwe w'Abakongomani, ari uw'Abanyarwanda. Ni gute umwene gihugu w'ahandi yaza gutanga umugisha mu kindi gihugu kitari icye? Ibi nibyo batumva neza, bikabagora ndetse karangira bamaganye bikomeye cyane abandi. Mungu Hazarimana ngo yageze Ibijumbura ahura n'umuyobozi wa FARDC. Hamaze igihe kinini havuga ko ari umupango ukomeye hagati ya Tshisekedi Tshilombo na Taliki Hazarimana, Kayumba Nyamwasa n'abandi bari gupanga uburyo bazaga bigitero simusiga mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Rwanda ruvuga ko Kongo ko kicimbi cya FDLR ubu ngubu hari no gupangirwa urundi rugamba ruremereye, ariko atari muri Kongo gusa ahubwo na Bujumbura, Gitega, ngo barimo gushaka uburyo batanga renfort bafasha muri kino gikorwa cy'imirwano. Taliki Hazarimana umuhungu wa Juvenal Hazarimana wahoze yayobora u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yasuye umujyi wa Bujumbura mu Burundi mu ibanga liteye ubwoba. Aho benshi bavuga ko batamenyeye yazi, aho yajyanye n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi na General Jacques Saligonza. We na Taliki Hazarimana niyo bageze mu gihugu cy'u Burundi, maze banaganira na mediateur cyangwa se n'abandi bayobozi ku rundi rwa FDLR igihugu cy'u Burundi, maze ngo baganire ku buryo bwo gukora igikorwa kiremereye. Nkuko bigaragara cyangwa se bigarukwaho, Burundi, Kongo ndetse na Taliki Hazarimana ubwo nyine na FDLR nkuko bivugwa, imigambi bafite iramutse ishyizweho imbaraga ikaramuka ikozwe, bishobora guhita bitera akaga gakomeye muri kano karere, kwishobora kuba ari intambara abashaka gukora ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo u Rwanda rwavuze ko rutazihanganira gushotorwa n'umuntu uturutse mu gihugu kimwe mu bihugu duturanye, kuko ibyo u Rwanda rwavuze ko rutazabyihanganira, byanga bikunde bizazana igisubizo gisharira, the better one. Hanyuma ushingiye cyane ku bimaze gutangazwa, ushingiye ku birimo kuvugwa, nuko akarere kuri ubu guhita wemeza ko amahoro n'umutuzo bigiye kuboneka, kemeza ko ituze, kubahana ndetse no kurengera ubusugire bw'ibihugu muri kano karere byabigiye kuba mu bihe bya vuba. Ushobora guhita ugaragara ko nawe wibeshye cyane, binajyanye n'uko ibimenyetso by'intambara ari byo biri kugaragara cyane ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 haba ku ruhande rwa FARDC. Bose biri kugaragara neza cyane ko bitegura guhangana, urutuko bari kwitegura guhuriza hamwe ndetse no gufatanya guhagarika umurwano, bakareba uburyo bakemura aya makimbirane. Ibyo byose ntibirimo kugaragara, ahubwo harigaragarira gusa
uburyo intambara ya nyayo ishobora kuba ariyo igiye kuba muri kano karere. Nanjye ni amakuru ari imbere y'uni menshi ngo uyu munsi wose ubane natwe uraza kumenya byinshi ibirasohoka ndi kubwirira kugiye. Uri mu nshuti mwiza, uri inshuti yacu ubwe neza, amahoro.